nahoze numva ejo hari abantu b'abareyo n'abandi basesenguzi benshi bavuga ngo kuva aperi ngo yatangira gusifurirwa ngo yatangira gukina shampiyona ngo ntirasifurirwa n'abasifuzi mpuzamahanga. Kuri match ya Rayon Sport na Etincelle harongeye hafatwa umunota umwe wo kwibuka Anne Mbonimpa. Ni bamaze kwipanga neza cyane mu kibuga, umusifuzi nawe tayari Rurisa Patience Fidel kabatangije umukino twayikazana kuri Kigali Pele Stadium. Hejuru cyane gato cyane ariya. Uburyo abadefanseri bahagaze umenye uburyo uhagarara nawe. Umenye uburyo yipositiona. Wowe uragenda tugenda akuna takutia kwere akili. Ngo kwemezera iminota 5 ibirapera ubusarutsiro busarufyanga. Mbehera bica no bana. Abantu babashinzwe reba ngibi twavuga ko nebe bakureho baje kubigarukaho. Akano kana kambaye nimero 5 kuntu kari gutitira. Ninde ugeze kubigarukaho? Football boys. Sinza nigeze kumva bigaruka. Attention. Rutsiro kwa Nkubito Hamza. Nkubito comeka pase kwa Habimana Yves. Attention aracyacenga comeka pase umupira muremure. Ribuze atandatu muri iyi mikino ine bwo ku manota 12. Natubona mu kimwe cya kabiri. Bazahita yirukanwa. Bizira Ramazani sunika naso ekipe ya Rutsiro ari kumusifuza arabyiyorera. Pira wigarukira ku muzamu Matumere w'ikipe ya Rutsiro. Aragenda tamporeza gake gake ari ategereza abakinnyi w'ikipe ya Peri kugira ngo awufate. Kugira ngo awufate. Attention. Pira vava cyane ariya kwa Matumere. Atera umupira muremure. Bariruka abasore b'ikipe ya Rutsiro riko. Mupira urabacika ariya. Mupira urabacika ariya. Aya. Eka turebe. Niko na ikipe ya Rutsiro barayiconga ariko mupira bawukuramo abasore ikipe ya Peri. Subizayo uragenda ugenda kurundi ruhande urarenga hariya. Urarenga. Gutereka imbeza mu kipe ya Peri. Bawuteye umupira muremure. Rutsiro barongera barawufata. Arihuta kwa rw'imoso hariya Kaburani mu mbere Jonas hariya ku ruhande rw'imoso baramukura yanga kugwa mu mbere Jonas. Attention reka turebe. Passe kwa Nkubito Hamza. Attention. Riko nikona. Kona ikipe ya Rutsiro. Kona ikipe ya Rutsiro muri minota Rutsiro iri kwataka cyane kabisa. Reka turebe kona imvura ni nyinshi. Twizere ko rwose itaza kubangamira umukino. Kona ikipe ya Rutsiro kuri munota wa 67 biracyari ubusa ku busa. Ikipe ya Rutsiro n'ikipe ya Peri. Attention reka turebe. Pira bayipasha hariya kwa Mwombere asubiza kwa Nkubito. Nkubito uri ku mupira ongera bawutereka hanze abasore ikipe ya Peri. Aho kurengurwa n'ikipe ya Rutsiro. Aho kurengurwa n'ikipe ya Rutsiro. Iminota yo igenda yicuma gake gake imaze kuba 68. Biracyari ubusa ku busa. Attention reka turebe. Rutsiro baracyagundagurano. Riko mupira uranga ujya ku ruhande we. Ujye ku ruhande Rutsiro aritsinze igitego birongogonga n'umutwe umupira uragenda ugonga umutambiko w'izamunyerera uvamo. Poto. Kipe ya Rutsiro ibura uburyo bw'igitego cyabazwe. Gonga umutwe uteye ubwoba ariko umupira ugonga umutambiko w'izamuvamo. Kipe ya Peri rokoka hano. Fallaleh. Kabisa. Ni haji. Ariko izina ryansekeje muri aba basifuzi uyu munsi ni komiseri w'umukino yitwa Fungaroho Isa. Fungaroho. Fungaroho. Fungaroho Isa. Niwe komiseri w'uyu mukino. Yes. Hanyuma iminota 8 bongeyeho hashize 5 harabura 3. Harabura 3. Ko yihusera. Barihuta cyane baramusunika ni kufra hariya. Nebyane ko fa kipe ya Rutsiro. Iminota 8 bongeyeho
ubwo hashize 6 kuko tugeza kwa 51 harabura ukaburangiye hano kuri Kigali Pele Stadium, umukino ukaburangiye ari ubusa ku busa.